Таван Осхагал. Таван Осхагал. Ырывахатилне булдыр таваны мырземи бер сирембе таваны схагалгаларыма малалах тазат пыр бер кашнинче хамыр халыхын вартынлы кезімбе балаш сабырат пыр унын историне ужымладат пыр тада куны шүйленжи теп саманцыне палыр сабырат пыр. Иртне каларымрай бер туричи ваш семберги тепленрех калашны ченде хальхинче де и бер каларыма хамырын этнографиушканезіне халаластерімір перембада хынанада баяны пишак темазіне тарыннан тепчене Георгий Борисович Матвеев келзе житрі выл история слыхизен кандидаче чеваш патшала гуманитария слыхизен институчен ерце быраган наука эшчене. Георгий Борисович тюрехінде шагымбегі иду журалать, вот перембе күршілі бұрнаган чилай халығын этнографиушканезіне субэтностезе балардаща. Перен этнографиушканезіне яланхилех этнографиушкане е этнотерриториушкане, этнографиушкане хушинче балардаща. Субэтностезе галамаща. Перен теп виже этнографиушкане воземне менжен субэтностезе балардмаща же, тада чак этнографиушканезен кунжулевал, еплерех пулзабыны же, мәлле ергелензе житне же, тада ытыти шагымбе көткізуйду зем баян перен умра, педеш анат парезе рузем латса бараса. Иригун радио илегензем, чунахта изир хал азыргатарны иду вол көткөслы, менжен субэтнос мар этнографии ушканезем деші. Кунда паллах вол чуваш этнос истории бешихынна койду, унчен маларах калашны сотрудниксем калзабаненде, чувашсем шак вырына, шак хальчавашен территорияне вырныша ларны вол, візен шене шыржывне ушны бе прягнде. Кунда візем вырныша дуғаша, но келеші, кунда чувашсем вол пір халық, пір чілге, пір культура, тен уйрымлықсем болны бұл. Анчақта итларах візем этнос, кунда күшаларать. Чем пулзажитне халық келеді? Пулзажитне халық, кунда юқсем бұрында бол семье, ору, тавра жинжи сем. Візем бірге бір субъектности загалаймас бар. Ол патронимия, калы бір юқсем, тавраж сем. Кунда візем малдан бірна жашы, кен халхи жошырсылыкен шуржыр хевелдуғыш енже. Ол ушкынай бір анда тенже жуарсем деп бір. Ондан салынашы үтейнелі, хевелянышнелі, изір тури жуарсем дер халанчақ, еверялзем дед бір. Кайарах чуваш сем вырыс пачалғы бәбілерсесін, кындар Алла көшегашы, приятны захынде. Шамбада, кында этнос, субэтнос тезе бір калаймас бар, зен субэтнос палызем щука. А этнографии ушканезем бізем бір халықран кайрах байланны енде. Шау білдеріш бөбірат, ол ушканезем хызем деп пічкірек ушканезем жіне байланашы, калбар верялзем твады, печегушкан, ана тенжесем виші, ана трезем виші, вот, чулаем бек ушканзем, но везем меншенен пулашы, шамбек этнографии ушканезем. Но перенде территории бе шиханновал, унзыр бусыр чилхеде малдан итларах пербек рех полны бызасына кайран, онда ыддихалықсен бе хушынза, но хыйне делден адаланза жавушканзем, везен чилхеде уйрым рах палызем уйрылза бирать. Культура енжен, итларах шибуш, тум, ереш, ребалывал, ел әргезенже, калабыр туй, е календарбе, полза барыган, ел әргезенже, балла. Ну, тогда и ты деньдек, кунда. Ну, тень был уйрымлықсен нумаяқтан бар, ну, шавах палла. Уйрылмықсен палырза барасы был вайланзақ барать. Калабыр вуддықырмыш әмір вишнелі шуржыр енжи верялзем, хирде чувашсенжен тумбала аванақ уйрылзадыны, өзіне уйрым етносемде тезе қалма пулдарна. Анчақта шонары бер өзен пірбеклігі балақ ол бітмен. Ну,
меште. Георгий Борисович, вот эсер халпаларда тырда хавит хаппыр тымардан сабалан загайна тезе шавын бикле. Эпин пирень халах кунда гушса гильне жухне, выл хадер этнос пулны, выл уйрым нации бегех кунда гушса гилетти ага ведь ха. Вара шагандан тинь выл байлан загайт, выл ведь ха пиде нумай булмаш пулса дугать. Темиже эмергана иртрундан. У шавда абхардан выл пилю гулда эмер гушшинче булса, иртне ябала булса дугать. Кунда инде чынакта выл итла хавартезете каламай жук. Темиже шыр шоу, темиже эмер ирдет. Вот калбар вунд биликмыш эмерде кунда куса килме бушлаш тен кыштах маларах та килне бул, ну она бегех билершлих тембежук. Вот вунд биликмыш эмерден кушмадынаша анжакта ытларах вунултымыш вужичимыш эмерсенже вырныша дугаша. Калбар верялсен илзесен кунда шужжыр хвеляныш енжи ушкын е визене бир унти балзымбе ятсымбе те баларда бір сендер калбар Эсер пушкарт яле берге калатра? Пушкарт ялде шомда керетерс. Визене Чильгесем, Мудрак, Савельев, визем Мускав тепчежизем. Этнография ушканде дезеде элек хиватра шайрада булна визем дезе. Визем маларах кунда пырзаларна калбар. Он беликмешем берде сен бирге шамбек калма булат, бірзесен визен Чильгере шамбек баллызем бар. Лихи баллызем ытларах сыхланза елны визен. Авалдарах челге форме бейпин визем сыхла задращи. Анжахта кунда чи теп ушкане верялзем маршавах. Ана тенжизем. Вот ана тенжизем берги ужымлых чулай хуже булман. Визем берги азынман да ергелі калбір піліне верялзем, анатризем, берги хирдизем, хирдиен девал анатри білдіріш бөбіні. Анжахта анатризем халхи анатенжи, тогда анатри ушкынзем девизем анатризем. Візіне умбек уйырман. Чулай шамбек ужымлық пулман нейвал вырма быны. Вот Василий Дмитриевич Дмитриев педепал историк волдаш ушланы. Шак анатенжизем бізем верялзем беле анатризем худшынза пулза тоны ушкын дезем. Шугикен кунберги чемалдан ужымлы этнографсем. Чуваш тумне тепчене, тепчевзем калану. Вот Каген Торн, ол чуваш тумне тепчеген специалист, ол Ленинград холинже, бұрынны ішлене музейсенже, ол тумдерзене тепчет, элихи вариантсене, экземплярзене, ол балырдайд. Ана тенжизен туме, чи киви, чи историенжен пілдерішли. Верялзен калбір халхи, туме, ол кайрах пылзыгать. Ана тризен, візен тударзембе худшынза, тудар, видимо, шапнебе де урхланать. Ана тенжизем хызен тумне сыхлаза хварашым. Кайрах шак шуғыш череплензех брать, ну халь он берге икилене жукка, ана тенживыл, чи пірреміш этнография ушканя, кут тархран, ана тенжи тарғынжен, верял енеледе, анат рей чувашсем пұрнаган тархсенеде, кайрах кучаларына. Итлашуым бек бізігахмар, вол вағыттенжен изесен калбір верялзем, бұн білікміш, бұн жечіміш, өмірсенже вырнажашы, ана тенжізем балақ кунда итларах візем күші бұны, но итті жетіренде күші келеші күнда калбір совет, адылышынженде, но итларах анда тенжізем. Ну вот, самахма шак, итті дұрықсынчен күшсәгіл неберге балыртныран ғанде, Василий Дмитриевич Дмитриевын деп чевезем дұрықи бәстывадып, хош бір ялзыне валгалат візем совет дұрықынчен күшсәгіліне дезе, хабарына дезе балырдадын дейміште, а те бірізем вара берін адыл лешінжен, хузан живығынчен күшсәгіліне дезе балыртса бұрад. А капла этнография ушкынезіне елес пулзан, візем вара умбек терлі жерден күшсәгіліне пулзанда, пуры бір этнография ушкыне бігех пулны, бір ғалығақ пулны, евізен уйрымлығы есеммәреде пулзан палырнышы. Унчухне. Ко пединтереслі иду, мен жен адылдышын жен, мен жен хузан бадин жен, халапсыне елес пузасын калабыр. Ну, халапсын біздің балақ источник был документал, источник ехмар, анжақта халапсын же шавақ был хынемайлы үгерінзі ола, делихи бұғыд. Візем калабыр шармысын жен күша келіндезе балардашы, мен жен. Бір білет бір хузан бадин же,
хузан дешинже чувашсем чилай бурынна онда ялсем нумай булны чувашелзем но весем кайран ислам тенне ешнас мардезе кужаще тудара дугас мардезе шурзеледе хивелдукшнеледе кандаралада кужашенде шавынба итларах шыгынна калбар шурзерден кушагилне шужеренжен адлышенжен шармасым беде кунда өзüm бирлешне вот халги морки ушкыня Шармышсын. да урхша теберене везен чуваш палызым беде думай тумдерде ту ел ергезенже ял яжезенже пур пербектиксем но өзüm хызым пала хижнмаш хызым такшан чувашсым бе бирлешегене берге палызыне бидаремасын ведь өзüm пужумынжах Улеш яжеземде сурбанла маризем, ага ведь. Шабла. Кандарах вырнашна пурна чувашсем севен шүл ене торге. Унда калбер кама ша вырналлах юхса дугать адал шивне шиве берлежет. Путече да вражезем бладенде. Шабла. Терес. Унда ибир плетпер кама торгевал. Та чуваш сен лихи авалги ширживе. Аллах вал вырынсене візем пәліне, ундалла да күшегайна. Анчақта вал вырынсем піле-піле-бір көченіксем, табынзагіліне варғырықсем, чармандарыны бірге шүрзірелі күжашы халықсем, чувашсем. Шавна була візен бірдак ұйырымлықсем болны бол. Вот чувашыл хинжі бұр калыбыр. О, тада у сазыба палардасы. Но күнда челгешсем халиге пірбек шуғышпатнеші деменға. Хожа візінжен малара, евізім бірвғад Аллах болзагайна. Но бір білет бір, о сазыба қалашаган чувашсем, чынақта візім лихизем. У сазыба тен візім тудары ведімбе шықынза шамбек болзагайна. Но шамбек ойырмықсем бұлма бұлдарына візін хушынжы. Кызыклы. Вот хальдада те бір иду буладенде валытларах анатри чувашсембе шықынса дырать. Мен жендезесін пиріне еладорых республика дулашынче бұрынаган мен бұрчаважа анатри дезе балардаща. Гавет анжақта этнография ушкынезен характеристикисіне бұғас болсан берін таза шамбек чанчан анатри чуваш дезе галамала бүленде вол чуваш республикин кындыры незінче бұрынатте варада да шумри чымлы шепрель пава тече. Агывыл пычык-пычык утравгана болса дугать, и ты анатри чувашсем бізем, пірреде анатри чувашсен характеристикизіне уйрыза дырашчезе галамашук пульвізем. Шин зам лажа зам дезе галаш камылеш шенне гайзан деслі хреня гавет. Тада и ты нумай я балара да шав баларать. Мен жень республика дула женже шавынбек камылеш шенже, пушкартыры хенже, Самар облачынже бурнаган чувашсене анатри земехтезе балардаща. Ну халі кыштах урхларах аландарышы. Вот Ягав Екатерина Андреевна вол Самарда бұрынайд, онда вол тепчевзем нумайыртерет, вол наука докторы, профессор. Онын чилайсем дұғырыш. Вот вол Акымбек паджы сөнюйде, шереплетеры, доказательствозем нумай, илзгідартыры тісліксем. Візіне вол палардать этной территории ушканезем десем. Вот и бір калажаппар этнография ушканезем жинчен. Візем перен Чуваш республикинче, тогда изырхален жахазынны Вижи районда, тогда Чылна районе Чембер облажы. Кузем анатризем. Ульянскран, Кандаралла, кузем этнотерритории ушканезем. Адлешенже, унда темеже ушкан. Візіне те улда ушканба уйраш этнотерритории ушканезене. Ну, хашпер регион сенче візем темеже ушканда. Ну, вот сылдым шираненже итларах парушкан берге, калбар сымақ пырать. Адыл лешенче онда темеже ушканда, вот туда республикинче онда калбар этнотерритория ушканевал камба жығынна. Вот теперь этнотерритория ушканевал Пушкарт, Паюнажар регион, онда икские, икшиве, тарых вырнашны чувашсем калбар Самар, тарыхинчи чувашсем Пушкартра, Оренбургра, Оренбург области Пушкарт республикинче, онда да этнотерритория ушканезем, вот пуры улда этнотерритория ушкане тезе палардать. Шамбада анатри тезе хали бервизіне омбек каламас бар, паллах анатризем онда чынақта ытларах бұл анатри торықран күшегенезем, анжақта онда верялзем, де нумай күшегайна, анатинжезем де күшегайна. Візім пірлешні хайнамайла болсаданы шамбек культура синтезі, но кашны этнотерритория ушканен хал уйрымларах паллызем бар. Візім
Тумдерде де, Чилгере де, Еларгезинже де, Куранашы, візене Ягафова Екатерина Андреевна Паларцадухна, Чуваши, Уралы, Поволжи, Кенегере. Ага, эпине шак уйрымлых сыне терлі дырых ричеваш, терлі этнография уж кененчи чеваш, тағыш самантра урых шере кусагайза или хивырынзыне кусагайза, коллег пір этнография уж кенебек бірлешселарны, синтез пулзаданы, кайле пулзадухать. Кунда сабаланза гайнада лере бірлешне. Интерес ли бы хамыле пулзадбырать? Ну, кущене жайра. Ага, хальхелле кушпа. Ладно. Этнография уж конезем, этнотерритория уж конезем, зем пиде интерес ли бере бахса домашка нага, ведь керегош ты чевашта, хут тема лешаня дарах ран, тель был на чеваш пачи, малдан чельгинчи уйрымлых семперки галачма пыштать. Перым батра паран, перым батра жирулме, перым батра гаплатязе, пиде юрадат прыща уйрымлых снеда да прибеклих сне жирамашкан. Анжахта. Мне кура, шаг этнография ушканезем, тогда этнотерритория ушканезем, кыске вагытрах ергелензе быращыға, капла жұтлазан бәденде, піриге, веже, әмір волнумаймар. Пушкарстана күшсагайны чавашсем, ытлашы варах вагытка әлі кайман күшсаға. Вунза кірмі жемер анжақ, выл ведь шумрах, кунда хинжемар. Мүлі майба шавын бек пызы куйрымлықсем ергелензе кайза әлгереші, шавдері кыске вагытра. Мінрен келет вол. Пала балданах, візем хызен, палызене тыцабырачыға. Вот ял ячысынче калып бір. Ол сықланзай олайды, тумзенче де сықланзай олайды. Анчақта майбен улзынза бирашы. Мене була. Кунда этнография ушканезім білі бірбеклік сөмні май. Вот илес пулзасын тури чуваш сәне. Итларах шак шуждыр хвиляныш енжи ушкын. Візен тужи шармасын білі бірбеклік сөмні май. Мәжін, візем вунда хорош мірченек візем білі мұжарлану ергебейінде шығында бірле бұрынна нумай бірінчен. Иліне чуваш шылхи девет калбір шавал. Шывне изесін шавалын сылдым енже калбір візем өмбек шармас видимне видех нумаях білмеші. Солғайынже ғынемайлы экспансии. Теспадінде, сәмбеке чуваш чилхиінде онда сарылайды, малдан веке онда шармасым бұрынны. Но віземде хузанханстви вғыден жан жақ көші келіні көдірғалы чуваш сәм келетшен візем бұрынны. Вот віземде ешлақ пұлман, чуваш чилхине әмбе құршынса, бірлерсе чуваш сәмбе візем чувашланашы, анжақта шармасым пұлны шынзем. Ведем хаварашы чуваш чилхинже. Кунда шак шуржыр хвиляны шенчи верялсен был пиде ужымла. Ол ворам хуже бына, візем нумай шармасынчен иліне, візен грамматикеде, кышта хурухларах. Шак перевотрах візен әлхи балызем де, такшан этнография жайынчы болды, візем сықылзағварын. Шак отрах шармас ран иліне балызем де, нумай візен. Этнография ушкане ергеленіне бір үтті халық видемешіне гына тексе яраймас пырага, ведь шабылы рангына келмеш. Шук. Ну, кунда вот этно территория ушканезімбе калазасын. Візем де калах хызем де хал бірлежеші. Малдан візем берял бұлны, анат енчи бұлны калбір чілхе үйрімлік візем бізен бұлны. Хал шене жайра візем тебір худшен. Шеплать симбиоз, комплекс, адалнать. Ну, итларах был тен ялзем дорох был, вот она тричуасем бил пуших пал, калаш чучлихинче кал бір візен умбек шукка вырынды варианциям говорзем. Дизенбург алабар, она тинжезен берялзен умбек уйрымлықсем. Вот, не территорияш кінесен женжи. Итларах был ялебе балыштан кущабына, біле ушкын нумайрақ онда, ешларах, шавындан келеді. А берял майлы чувашсем зем калабыртла нумайық мар. Бірдесін бұл винжен сағылдарақ күшегайна. Анатри чуваш енеде, территорияне этной территории ушканезенче де, чуваш ен толажынче де, зем умбейх нумайық мар. Енчи, анатри чувашсен видим зем пызықырақ. Ну-ко пәрре, хызен хушинжи, шуғыны хызен хушинжи, шабла ергелене, а он зробышлар ыты халықсем, көржерлі халықсем. Вот ішта тударзем, ішта пушкарцем, ішта вырысем. Хушпар вырында тен иржезем де, видим банам. Вот шавна была бізен хызенне майлы культуры адалынайды каштынех. Шак автономны уйрым пұрынды бірге бұл уйрымлықсем чазақ. Меші кайран литературы чілгі сарылнымай тенчілге бірбекленеді, но
диалексем вырынды калачылгызем, палызем юлнагавызем, вот тумрада юлна, и бир курат бар, тебірчікне печекушкынзен палыземде, аванах палыр задырашы, шамбада этнография ушкынызем, калбір харьевғытыра пури шүгедезе калазасын, культурыра пурдезе каламала, халық балахана хал пидек білса каймаш, калашы вирял, анатри, херди, волзамасыне, калашы, білеші, жақта бек пиде аванах мар. Ну, культурыра укорнать. Вот фольклор ушканезем, хызен, тумесыне тағын бадыражаш, хызен юризен юрлашы. Пурнать, бек культура. Георгий Борисович Кукалачева малалада тазы бір ғайбір, халиберін кескедіқтав думалы вғыт тезе әсілдері сазысты елады Данилова, и пинте бірдемеже самантрандусым тадақтатель бұлы бір, перембе бірлек пулмай хралат бір. Таван осхагал. Таван осхагал. Дусым әзілдерет бір баян хамырын чаваш халыхен этнография ушканезне бұқсат туғат бір баян хит ваныс хағылқыларым рапере бұл жағани Георгий Борисович Матвеев, история слахисен кандидажа, и тада жамбеке гуманитария слахисен институчен ерце бірага наука әшченем. Пирін этнография ушканезіне елес бұлзасын жинақтывал пидео козықла деп чемелі ябала, анжақтыва дәзір бажырақ капалыр ұрғанде литература жейхи герітне ғышшан жак. Чаваш халыхе хый елара бұрынны вырынзен жен хулазіне гайма бұшланы ғышшан шак диалект уйрымлы хесемде, унзыр бушне хыне еврлі чаваш культурин санзабаджеде, выл кыштағылмаш жэнде, халық тумдересінже де біріна курма бұлдарат бір бұш сцена думежінже бушық тежав, чигезем візем шуғалза бәтреш хыне еврлі. Вот шак диалектсем, тада этнография ушканезем, этнотерриториалы ушканзем, візем малашне течеберех пурнашы же ешак уйрымлықсен візем тада чак сабырышшы шулыран жол. Мәлі шутладыр, вот зермелі куратыр жак пулыма. Вот ибер курапыр чашазах хулара вывеска, сохраняя традиции, строим будущее. Вот ку пидерлаих девиз, тейбер, перен культурада лайк курнать. Фольклор ансамблезем, калабыр ушканезем. Візем дыржашы хызен вырынды, тумне елергезене ктартма, сыхлазах варма. Шамба витха візем буян, шамба візем интереслі кыткыслы. Візене бітерзесін, візен илемі бітет. Калбарак күмбек тісліксем. Зер біледір, курадыр, концертсем, терлерін выставкызен, фестивальзен, візенже терлі ушкынзен, уйрымығзем, паларашы. Анчақта пурде пәрбек тан зыхлазах врайман. Вот ана тенжезене мажут пала вылынжен интереслерек, көткіслерах тезе калма булайт, мірждесін візем хушпу тухя, ерешсем, әліхи чуваш кебин палызене, абанрах зыхлазах варна. Шамба візем теземжен унчен мәлі болды, шамба ех теслех тезе калма булайт. Візене көра түрі чуваш семде, візен калы бір хушпу тухя чуғалза әлгеріне бұлзасын хал візем пғадында тебір құчен тұғына бұшлары шуыл хушпу тухя зене. Ну, пала хеберінде калап бір візем тен традицизене хызене улыштарашы дезенде. Ну, күнжын демде мажут пала нажаре жүк, бұл ведь хамырын, культуры, хамырын, ереш, хамырын том. Візем авал паларцах варны ябаласыне тебір ғуд пұрны жагырцы бұны бұлайт выл шапла ведь ха? Хальхи еши паянхи гунчен житне думдерзіне мар музей зінче пранаган экспонатсын бері конструкцизем дузашав ябала болсы ертеде ха ведь? Умбек те бар, анжақта елнақ умбек мар. Вот бір біліп бір юлаш көй вғытыра, тури жыварсен хушпеве выл шүлі бұлман. Цилиндр хурымлы шүлі мар, хушпу калы бар. Тух яда візен жамбек кышкына балардать. А хал візем ана тенчізен хурымлы хушпызем дығнашы калы бір шүлі, цилиндр е конус хурымлы. Візен юлныға, анжақта ол балах хал хибегінде шынлі көрнат ол. Хушпу хурым бұр шығашы візем, онбек тумзем дығнашы, хушпа вахмар. Жамбада лайхырақ баларда сезе болас, елхи культурына ежінашы ана тенжезен хушпу не калы бар. Ну, тумбізем, візен балах хызене калы бар. Херлі чудайзем, візем епқапта
электуй арме мәлләтығыны візен жамбек тумзем алны сарылны педе шубыр кіске шубыр хурымлы хулбыши жене шурым жене жапла андарза ярза илемледеші бидем вот візен жабы үйріміге турич варсым илихбегех візем шуры дума эре шинжен бірдак омбегех буянахмар но хозяин палызембе візен калы бір финна угар шармыз палызем бір пижихизем сарзем шехн жүхне кыштак кипене турдашы шеклезе илешем вот шамбек уйрмаксем ана тенжизен зем лихбекнде кескелле хулжелле тада ты онда палызем зен ана тризен бара вот візем берги балах кыштак те бір жүхне пыжыгындараган мензем де бар солдавзем темжен хал прахрыш везем хушпутук кезінде тығынма тудыр жигашы кебеде энде ана тризен мене борға палызем калбер аргылы игаргылы ворым мензем нон жақта онда ерешсем балах щука итларах сапон кебе тудыр весембек бұл балах вырынды палызене шугат забыны дезе калма блайт хурлыхларах я бала шанахта. Анжах этна территория леушкан за небо госпозан везен даже вырынды уйрымлых снегдар да сып видел вылыгуна собрать пек. Терес везен хайнямайлы амырду бор пушкарсембе тударсембе вырынды халықсембе везен жулмаламар везен паранмаламар везен хайзен этнос шайне тыца бумалла шамбек везен бор хавгалану кытардулых хозяин монашлыхне візем жуғадашын бар. Жамба візем ерешсене де, тумзене де, еларгесіне де опрашы, идеяшы уявызене, бір плепір нұрлатыра візем, сектермере, тударсып кенчеті да пұрға омбек вірінзем. Учук, патраклара. Да, учук, жапала, вот пушкартара да жавақ, візем тыца бұрашы, ялынақ хозяин вірінді культурине кытардас, омбала мынашланас, мухтанас, жамбек мен зен бур комбаля. Георгий Борисович, первым выход педесагал юльченде шамбате бары думында вас келет. Вот этна территория ушканезем, этнография ушканезем, ага ведь Эберпурде хамара чеваш тезегалат бары. Хоть туре чеваши хуяна три хуяна тинжи. Анжахта менжень этнография ушканезем мен бургалахрах Пәрне бәрі ғыш бірдіхне юратса гаймашы. Мен бәжіғынны жешава, мен жын теслі хрен пирен халықра да бұр, урадя падені, еуында бір-бір ұрықла жәмбексі Максимбе бергелішні. Тада ведь вол уйрымлы кеземде пәтсе житреште зәгаламалайынде баян хигун. Анжақта бір пұры бір шавзы Максимне ғыш бірдіхне ил келеме бұлдарат бірға. Вот тада үті я балазыне. Вол мен бәжіғын задрать. Мен жын халық жәмбек хойне ғыйық пайла забырать. Педеғыда. Чынақта өмбекке борынде. Ну, күнда вот этнографинже көмбек бор палырду. Мы они инде ибир тада візем. Ибир хамыр балах хурлашын бар. Ибир хамыр чуваш булны бир хамыр чарылы хамыр культуры бабырны бирге бир манашлана бар. Ибир мари инде вол чувашсыме ханде. Анжақта культуринчен урухларах, калаживе урухларах. Шамбата кыштах унда ден тырхланы де. Анжақта вол епшыладып умбек узал менмар. Кыштак шамбек вылятса, кулза, тархланы тезе калмы бывает. Но хозяем чава тархланашы, тен шавы бір тархланы шынзенех культури тен візен табыларах. Шаплавича миле дебілін кыштак тірцейл миле. Вот вириал самаға елзесін калабыр. Вириал бұл бұрнаган тұрық, бұл нумайық тамары ден беке. Ну, бұрғанде, чаварсы білкен калабыр вишіміш байы. Анжақта волзымах куша бирать кондаралла. А миллион малагна. Вот калбар Падрель районезем, хизенжен шурзерех бурнаган канаш районжишен зене калаши калбар вириал дезем. Е чуваш республикинжемар, а юнажар егозенче бурнаганзем Падрель зене хизене вириал земдеше. Кул терзи терсмари. Ну калапыр шулапыр терсмар. Вириал зем кундамар. Вон дере шурзерде, шурзер вириална жинже бурнаштезе. Анжақта вириал земах не изесен. Вол Адылба пағашында, адылба бірінден жүйлерек фырнашыны,
Пин верял. Да, был берял. Вот куда шау, вырнашны возим шагнбек, пиринтен, шүрдерек, шүлерек вырнашны адылдыр. Шанба возим берялзым, көйнжен чынақта. Через тебек. Через тебек. Ну, чынақтан деп берін жыл бөлінде вұқы жертегар, анжақтай бір этнография ұшқанезіне жақ уйрымлы кезіне тепленірек пықса дұқсанда пысмасчы бөлінде чауын бәд мүшеде скаларым зінчеде не бір куйду бәтне тавраны бірға. Тусы мазлидерет бір перім патрахын арабан Георгий Борисович Матвеев, пульжи история слахизень, кандидат чеваш патшалы гуманитария слахизень институтчин ерцы брага наука исчения, и бирбан чеваш халахень этнография ұшқанезіне, тада этнотерриториалы ұшқанезіне тепленірек пықса дұқрымыр. Мишам бада пирмбе бірле пул махи хравлат презире таваны схагал галарымра тада нумай казыклы дусице явы бірға. Езер пирмбе бірле булыр эбе баян сандрельдері галарыма вешледе Белада Даниловна пиде бузык тавзы махи галат парифера илемлі гына галарым кларныжын. Чебер тебредель булычень. Таван осхагал. Таван осхагал.